Kao što znate, utorkom je tema Dana kuhinja. Sa nama je danas Ivan Morina, kuvar Splendida i šef smjene. Ivane, prema ovim namirnicama čini mi se da ćemo da strojamo neki crnogorski ručak, je li dobar? Da, bit će tu 3 ganga, bit će predjelo, neki crnogorski ordever, bit će primorski ili bokejski brodet i pravit ćemo prigarice. Pretpostavljam da ćemo početi predjelom. Šta ćemo spremati za predjelo? Predjelo će biti pašut, domaći kozji sir, slane sardele, pašut, pipun, masline, klasika. Prvo ćemo malo da nagužvamo pašut. Uzimamo sir, domaći i luk vašac, ćemo da napravimo mačnicu. Podlogu sira ćemo stavimo latice od ruža. Sad ćemo da filiramo slane sardele. Podloga rokula. Kančica morača. I još masline i pipun. Get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before, no. To je bilo to. Predjelo je spremno. Dakle, poštovani gledalci, sad možete da uživate u predjelu i posmatrate dok pravimo glavno jelo, a glavno jelo bješa? Primorski brodet. Znači, za primorski brodet nam je potrebno nekoliko vrsta ribe. Mi ćemo danas koristiti oradu, brancin, list i pešikan. Znači, prvo ćemo da popržimo ribu na maslinovom ulju. Poslije dodajemo, vadimo ribu, dodajemo povrće, crni luk, bijeli luk, peršun, morač, bosiok, na kraj paradajz, nalijemo crnim i bijelim vinom, vratimo ribu da pokrčka i servira se sedi. Sada ribu kad smo pržili, vadimo, počinjemo sa prvo bijelim lukom, dajemo crni luk, šargarepa, sada dodajemo korijen peršuna i korijen morača, jednu kašiku paradajz pirea, damo paradajz na kockice, nalijemo crni i bijeli vin. Sada kada je sos pri kraju, bacimo ribu unutra na nekih 4 do 5 minuta. Da serviram povrće iz sosa za podlogu. Znači imali smo 4 vrste ribe,
on the side of the bed like I won. Talk like the wind in my chest to that sun. G5 in the US to Taiwan. Now who can say that? I wanna play back. Mama knew I was a needle in a haystack. A Bugatti boy. Dekoraciju. Uzmemo bosijak, mentu, pešu noknu. To je to. Dakle, i naše jelo je također ispravljeno, možemo da ga stavimo pored prednjega. Znači, prvo dodajemo brašno. Šećer. The mountain top, walk on water. Jaja. Strike for you, diamond, platinum, no more for you. That adrenaline, never giving in. Giving up's not an option, gotta get it in. Witness, I got the heart of Rendamo koru od pomoranđe. oh, that spark, that crown. You're looking at the king of the jungle now. Stronger than ever, can't hold me down. 100 miles gunning from the picture smile. Straight game face, it's game day. See me running through the crowd from Koru od limepe. the day. Take a genius to understand me. Sometimes I get a good feeling. Dajemo malo suvog grožđa. Never had before. No, I get a good feeling. Oh, sometimes I get a good feeling. Pasac. Sve izmiješati se dobro sjedini. Kad je masa gotova, treba ostaviti 20 minuta do pola sata da tijesto radi sve i onda pršiti duboko mulj, vrelo je masnaći. Mokrom pešikom, ako uzmemo tijesto u ruku i vadimo kuglice i stavljamo u vrelo ulje. I get a good feeling, Oh, sometimes I get a good feeling, I get a feeling that I never had before. I get a good feeling, Sad pržene prigenice stavljamo u posudu sa papirom da bi okupile ulje. Sad serviramo prigenice, dovoljno će nam biti 3 porciju, malo meda sa strane, šećer u prahu. To bi bio jedan kompletan crnogorski ručak. Poštovani gledalci, ja se nadam da ste pratili sve dobro kako je kuvar govorio i što je pripremao, stoga sam siguran da vam neće biti problem da sve ovo ponovite i sami kod kuće. Šta da vam kažemo za kraj, do prija.